داکۆسینۆر ji tawanên cuda re werin danîn, pêwîst e gozindan werin avakirin. Nemaze bi belavbûna terorê di krîza Sûriyê de. Di kantona Cezîrê de du girtîgehên navendî hene û 14 yên girêdayî hêzên esayîşê. Gotîne naskirin weke cihê rawestandina girtiyan. Girtîgeha Dêrikê ya navendî di nava xwe de 5 girtiyên terorê heye û 38 yên tawanên rêxistinekirî. Goji kuştin û dizî û hin tawanên dî pêk tê. ام یه ارهابی نکنه نوی جريمه منظمه ام یه کشتن نکنه نوی مخدرات غرفان هنا محدد ج کسی متهم به ارهابی غرفان هنا محدد نش کسی جو متهم به بکشتنه یه تعاطی مخدرات باشقنا یه دی جرائم دی وکا دزی دعاره واناد ناف هفدنا ابناكد ناحيات تقسيمات غرفات فرقها اما ناحيات تعامل ده قد فرق نابد نقبايا كي ارهاب دانيا كي كشتن كربيانيا كي مخدرات Xizmetên cuda ji girtiyan re têne pêşkêşkirin. Çi duwarê xwarindayînê de an jî duwarê çandê û tenduristiyê de. Her wisa fêrkirin û perwerdekirina girtiyan. Di heftiyê de du cara wejbê xwarinê em bi goş derbas dikin. Dîsan û fêkî derbas dibe, dîsan û şêranî derbas dibe. Perwerdekirina exlaqî ev em dikin. Perwerdekirina fikrî هم جي تدويني إنساني هنا تدانو استندناوان بجواكر وأخلاق جواكر تنية أم دخن هيدي ده أم فان إنساناني هاني تين سريا راست ددان استندنا ما بگرتیان را پرانی آوان رازیبونا خواه ریوبریه گرتیگه دانه دیار کرن و لگوری ریوبریه جبر روشا آوارته یا کو روژاوای کردستان تیده درباس دبه منکاری بو درباسی ناوا اودین گرتیان ببن تنه دبهن ودانك ده افقرتي جمرة آخذي وقود روشة ام قلكي باشا ام الحمد لله حاليا ما خوش معاملة خوش تناصر شو يعني ام قلكي روش خش يعني مخفقران مغلطي اخو ناسكر هفالتين مر اخفن افتش غلط افتش صح يعني الشورى خش المدكن لا حبس يعني مدرسة دنا نتحبس دنا جزاگونên girtîgehên kantona Cezîrê rojane yek demjimêr bêhnvedan heye û her hefteyekê carekê mirovên girtiyan dikarin serdana wan bikin. An jî girtî 5 xolekan bi telefonê bi kesên xwe re biaxive û li gorî rêveberiya girtîgehê girtiyên siyasî di vê derê de tunene û gelek rêxistinên navdewletî serdana wan dikin. Nûbar İsmaîl, NRT, girtîgeha navendî li bajarê Dêrikê.